Asante. Wanadikoda wa aini sio kwa mwikare ndio hapo ida kainde dada Sara nishika bunge kainde nikaito shoke haha ukayo haha aini sio tuma haha kainde tukaleka ina launching onayo kasu. Thank you and asante sana otoruga betorogo gwenda gwitikiria DK Karanja wenewe ogo twambiriria na njira ya mahoya wona twambiriria na njira ya mahoya tuingire oinine twambe tuine tucoke turehe gitumi kiria gitukire tukire iti wega ni kwagiriire uguo so na gitio giki giothe mutungatiri karibu sana okay tuhoe twaguteya Ngai ndo amaroha maitu ndu wa One
Karibu sana. Thank you. Thank you. Asante. Wapi makelele ya waibaji wetu? Wewe. Asante, asante. Riu nagetie wiki giothe riu ningi. Aini othe coka ya. Yes. Aini othe ukai riu aini othe. Kuja besi. Ukai ya. Aini othe coka ya. Yes. Kaire tuka. Susan, right? Susie Mo, thank you. Ukai. Nona aini ya matani ndio maroka no aria baina moikarathi. Yani ni githomo mwatura. Ni maji akayo kano. Kani kunogoka? Haya, ona inyuĩ amba imunogoke. Nĩngũcoka ndĩgũcokia cokai harĩa besi tukae hapo. Rĩu geithia mũndũ ũguo mwĩre karibu sana.